magega yogo kolege karo nabamenyese kaunti ya Kisii ase chinsemo ao erumbeiga ya barai bensemo yogo pinge serikali kurogusia ase kiombe kia Linda Matiang'i nigo basanga nabamenyese nsemo ya manga bunge ya Kitutu Masaba ase kaunti ya Nyamira. Okuwa na chinga kecho nigo bagenderera kugikeria siasa choboke bago ase chinsemo ao boigo bagikeria egekore kyogocherwa kwa barai balinda mwananchi rituko rigoro. Hii mambo ya ujambazi ya guns abana bakuruku guns na bwaba nabate abana baito batabwa chigazi. Jana mliona Homa Bay watu wengi wameumia na kukufa. Juzi mliona Nakuru. Amani, that is why we are not organizing goons. Hawa watu hawajakuja na goons. We are asking 2027 security agencies na watu wote wanahusiana na hii election. Next year, Kiraivu Ugora akishinda mtu, make sure yeye ndiye ametangazwa kama mchumba. Sisi tukiangusha mtu, make sure Matiang'i ndiye tunatangaza kama nani? Kama president. Hii katikati hapa ya kuanza kuorganize vijana wetu waweke kama sako, waweke into groups, leta hiyo pesa mingi mnasema mko nayo, alafu mwakuje wapate hapa. Esiri yo moizo tuoro kigwe marking scheme mkoru wale karau yore mota ite Matiang'i atine nense ya president weka motu arekura igomo bwate kura nyoro kia bantu bocha gwake na Matiang'i kura nyoro kanta bachoko nyoro kiere kinkiga hoteba. Na si serikali imeanza hii mipango ya Vision 2060 badala ya kutuambia ni nini wamefanya katika kuhakikisha kwamba Vision 2030 imetimika. Aso mwiga huyu aliganigwa n'umwanasiasa Clive Ogura nigo chinga kecho abaraya baiga bamwakire koko asigangaya yo kuriya kora Kitutu Masaba buno majumbe asobo chori bori bosio na komoteba kobegati ya barai bali nekirenga kyogonchoria na koleta magendero abantu banyamira moto sokia moto letere Clive Ogura Momoroche Abati Ismaili ingia Takimo konale na abatebya abantu baminto bamanga omumuromi noyo omurengari bija bagani abakira n'abasani bane bonse na inche na atarira city constituency cyabo na inche ngabatebya ngo baletaga igamanga abagaka bane bantetinga manga no burayi boko bangeru tari boigo no burayi boko bangerwa na ikyanga tenga tebanga itogo tutekera singe tikyamanga na inche nyare ko batenga abantu baminto na ebangire ekirogoto koligine kyobo jumbe wa Kitutu Masaba nchako kolega staribo motakete kolega singe tieke moretangale Nkruba terega taseni kya gatembe korega se kaunti ya Nyamira iliterane nguru kwa Daniel Untiri.